Zuhubu isna zida yutrana kamiye. Igono akkumsi kichipahare. Bulum lare ayre gtavechonok zakmo gyu ribze panon ghe. To mok zakmo ve gyunyum na kiye pilwai. Kablum ko agi bishkhopesmo bzol ki optsare ol hejure at khudaybo bo benshe. Timkiu nomo okhe itiamoe. Igono no koy kha chiguye ogjwa ki men puke nonga pana zange okimimu onpumu opozamu outho timeti kamogiu agnengine kemal hoye sna ojutulai Alhou no bishipom leitulani aka gini renguno jono shono khmasa yu renguno alokum shilidi achike high school colony la kohimala lidi ke akhe kubjukhaw pitibebz amlok samlok jushi ane kemo Alhou no ning kimye ki toi ki jekya isna opelo ipelo zida itrebz TüGHAKHANI atsalakvu kite kumrapes otsitsena akhnem sharab namu timye a alla Akümllagho shanye kemo ikopelo Akümllagho chegulbege kyutoi alokia atsai bokolokum sipukure Alhou mlanshane Mbomzinna panam lolo pichuni Alhou kahai panak chile pichrimolve kem panak Akümllagho panak Sütsa pile kevechono Alhou kahyu khakhayu zaben panong yeshi kapsapoe apikem khaphine shajini akivish jegeme kumu kahai Alhou no timinu lokolo vethagulumi Alhou puchegeme la kimu aringe mogena nguralona jupkachine ikemo timikum sina vekhwai akoshi am kuchokmo shivai akivish jegeme kumu kahai min la kimu kahai kuno na Alhou samla chingeno akirti kahai kuno ashopa traike toi utimi Ktsave en Alhou vile in kumovekya o akumto ushie alok salono khaza chenkya Alhou qemo kikimiye atsalakupu ru achini no pishi Akheu omlino akhe ktsratoi ktsakungo kuchuchini noya kivinguno alok sau kimye chini ene kiu no achipiu gene pinikiu no Alhou mkichini Opishi kikimli no gazaki utsa kokumtsu kimye chini kimo Alhou no alhokupu jurenguno oksavenani opikilono pano omkhampe sithavenani pano khmiye glono onhuvenani amikchomna titulono msavenani ena pajunki ishipnani Alhou Jimo pa kahini tulepele akiu show pukbebe eno pa ksakngove kebu ijove kiu timihu julo no lebna akumko akle kiu mu kumogeranguno ikichilono ino opukulevenani goranguno ye Angkusapu itamu chui akukujopu akagapu anheti iche era apikum sashi anyemu mtapzu ishipicheni niega kini kutsa sagogolwai ena kimu avhupusha amoe ikagum sibao otsani mwe kini kulishul kepushi
I'm lono hukim tevekyu meshui. Ilauno khlo eno. Aku kujopushi opigum sashi akyu itulupe monke. Onhalukepu Kikimiye khlo. Itare opilo itulve penke anheti lo nupu chikyu kusvi khlo. Hihina Alhou no pautim ko ning gum zi Alhou no gizlaye Alhou nhetelo kupukum lamkyu Alhou no nipzakyu ite hina ning kirin shne o Alhou o kemo kyu kikimiye vecho ikimiye ku tslo o kikimiye kupuku no shakyu vecho I hegibide ko no khavetslo ikipimlo no I hukim tetslo era ikhinelo no ishikim tetslo julo ya khinelo no punoe eno izano akhinelo no imshike ikhinelo no ogikesve tslo ikipmikum zinu khavetslo amlo kite ilolo lositslo o alho hena chipiu ungu ilolo sitslo olauno ihapu povekevelo eno ilau o ngukimte suve tsikevelo o khakulu lokivi it's jilelo eno ploni khikyu ngupes ichekhe slo alho timko ni kwa tsa heba kolo jupko re alho ptsanye noye eno niye kyu shnya ko kla chelo range na isna tipo khigdek tenolo o ikechekyu ya alho mlanye ke ako shlo Atsai Alhou, Akimtelho, Dimne Tuktum like you, Dimna Puktokam like you, Dimna Pulkam like you, Ho, Ako Shulhut Bom Lanege. It's now Ho Mukim Tebelo of Zatsere, Ningo, Ohelo Gebushne. Alho Gakulo, Alho Mukim Te, Hagulum Nalovich, good boats, Schleppen Kulo. Alho Kikimiye Kasbesach, Kimilo Vilo, not boats, Schleppen Kulo. Alhou Kikimiye Pukin Lhothemi, Yachikim like you to Alhou la ching and it po. Umuk canning olum la sritish Alhou la pinking you games, Kaiwakin Shinolo. Alhou She, Alhou I give you a Akheu. Shake him take you and a shake you best sort sign and pure. I able la Hagela, Tim Gugum some local juvets check you, Tim locks of juvets check you, Tim Belona, I give me time, you could cholono, Lhothemi no shake a penny good bow, could juvets check you to make my ripple line and beauties is sinner. What's up? Leshel of Mulaki, Leshel of Mukini, and Lhopunk. Piaxa Gag I'm beauteous, sir. O sabi higyu besun yung low. No. Tevin go to me. I rebola do iko. Heni pespa kyu takadolo. I'm pure. Akhinen sasipto slovekyu khebolo. O sabi hibako besi sna. Nipzatskie. I kikolono. O shkimte. O kum likely children and why you make some law. Shikim teslo. Come to Kuno Tulane. Come soon on the hell and beauties, New Year. Odisla and kill hates, Vekul Pukan beauties, Nick Tok Monic Chikmogum, Zaketslo. Okim Tegis Lenin Gums, Itamudri Cupin, like Pika. I'm building your isla, all up Nagu Kuplimi, Shivan Gesha. No, the Nipokole Gepusha, one building a tam ragged Bakonina Pukamlare. I'll move the Hla, or Sasaka make you Hlan Pugus. Il Kenny vet have been near Okuplim Share. One building a couple of pets gets a lania to the lower, Nikevena Sake. This Nesakumovena Sake. I'm Bill is Sina or Wakim Town, Lolum Latslo. Niki Bimini Hnetipok, Suno Havetslo. Or give me tell Muka Bessin Shep Chitson. I'll give it to Bessins and Nipla, good shown and our Ulono, Laluke Bushi, New Golum Lats Benaye. Shake him to you best sorts of register in Haklujan Kwani. Amen. Ningo, Ologi, Vishi, and Bill Akshets in you are like Kiki. Akabidana. Mku akabdena mkulo nyungum tsuk laki putona lo shigib shini
이래에 아기님 꽃불로 Akümllagho 백술 뱅게 아르베 Sütsani Akümllagho kighini no Pika ki Shohe Akheu Kukuphuu Lhothemi Kiba akipur bekçil ve beni
Akimichi kümllagho piswetsni Christmas donation Mrs. Hekali Waichopi Middle Colony Prana Bazaar Ketoni Kt Shikimti kümllagho gari kite khulki ringuno gari number NL07CC 3972 New Colony Apuje nisutoi yepto kulukyo shikimti kümllagho pes tsani Akimichi akslono shipivi tsike shikimti kümllagho pes Alhou mlani Ketoni tache high school sa Inaqhe rinchveni Tzu yeri plosuk tzu lohu eno tokatime kumtsu oyekpe kholono jukto tsache kyulhu agiyu sikumsa pes ogiz la khizil bagani atalak tekmra pes nikhala kapasitsano ohtomlal penike o peril peke o shikimtane atalakivi kumratsano nikhpes akümllagho lakishi o peril vekuro nono kutomo nikumratsikuro no o timikhono to akümllagho pes omla vekyu nono ikilslo chirisaje akümllagho sitiwoti te khatini jeli eno alari jellono shikimtikyu akümllagho pes omla vekyu ampiuno ikils eno kumra pano khlo eno pano kiba khlo qopuz benike olo la jane akümllagho jeli hipakhoküm tsupes oniktel khivetsanike ampiuno hipakhoküm tsu shikimtets eno oyek pepe kokümlalo achipilana peita eno ojekipiki shilpelo kinoko vecho hipoko peita nikeno osikümsalono kiki peita eno ojekuviki shilpelo itari akho to shiri hipapinya dolo akukomi eno akukolo klakpu akimte klakpu kije shine kuto anikeno kumtsipes o gaksu khola khivetsane ampiuno azala kivi adorlo kivi eno azamlo kivi pes panon kumtse kumatse pene akbrejeli ki pekti pe pani kela ampiuno kuputse oblolo na pektilu eno angwashi akbreti pa kumtse pektil ke bushino kuputse pene ki oshkimtani klakpul lotokul shil keni shilun ki renguno akümllagho sha kilo kyum kutse kubnamona shilono tiba vechono klakpu tokul kumatse pene ki oshkimtani isna akümllagho jeli hexpes onektela khivetsku o kimtejno khukimtets eno omlave kimtse kumatse penike nimpio Jesu Kristo jelno inikwani amen Pika adopesuna Kikimiye stasani Shohe Alhou zapestini okusajis penike isna azak
Ado kivit lu kia shikim tiki bes na Alhou zani. Ina do kanya ikirin shiveni. Atzala kivi bes na nyung puna zike ampio shikim tiani. Atzala hi ezlina ni ushil kyuk moke kemu inahu abotulo no ni rangu no kutope parts kyuke. No ni kepre jukiri le pushi tim lakina painting kivi lakim laketoi. Ni krepo jukiri le pushi painting laki kivi mlatz puzina. Tipolo laki shikini shire ipelo rukuti kyulo ni shikim tiki bes no ozani. Akivi rangu no re oshikim tiani. Iku ikvegyu tsala rangu no shikim tiki bes no ozani.
아니 즈 비지비게 잘라 시베파니 알로기비 잘라 시베파니 tipo kum츠 o design 오 blueprint len 제큐게 니나 시김티기 베스나 오자니 디호도이 니와 아크플 그흐게 안베오 아치네 그다미에 바나 바슴타이 지헤치리아 주봄타이 이케모 닝가우노예 나와 보틀나 키시 후투 에나 키시 키샤 카베네니 tipo kum츠 노나 니라 비에스스게 니나 시김티기 베스나 오자니 아도 코니에 시게 안베지스 오케즈 라부터 없으나 오인신게 이걸로 부터 얻슬로 아니 일로가 기비 금츠 오자칠루 아나 그마 할빙게 지스젤은 이니ኳ니 아멘 I think I'll need your assistance. ESCHATOLOGY Sunday sina ningo kohirva ibzina aloki pushi izu birvekemi nya atru ye akbula ve save bizna sim lave ikemo ning no chuli rikula aloki pushi alhotsa ning lo bi irvai alhotsa tosla chulji yuk boke on bige bilsa chulaki mere ve talun yono shoge drawing hebo ye iunom like ye rusa ga nge yo oskimdi Rusaki bobna kai tu total rukus leb nong lap khajaina nire nyu in pipnya na pa ni sala pinge as a Bible student nyak chupu iti kampi ibsina a khokz iti khaw tom lanin ike mi thai gyu do tiba pakap sana vetalon nyu ksa ni pto la ni ike ke jeng la tiba tin shi ho aeroplane ne jegla ite dilija landing shin sha git ba tin shi uti izu pirve ke bon the present church age aku koho no ku challenges ko sasukshola ngena new missionary kavo vechon na bana ksa jewata devotion na rapture of the church aniti kutskavila nyumna adok shakona laptop bangi ka dino skim de putu kushitsa but about that day or hour no one knows not even the angels in heaven nor the son but only the father rapture aloki pushi new youth pastor new lak sajevata ike zlek havna amsne chekeshi irna ni sasu kuvenkyu in the twinkling of an eye an ayiti kuskave bange choy adum oshinye irlik dompe ni kuzupumpe ni punga sasu irimpe ikim kunya pe tibovi hokmoke choy tari no kohimala church membership shekla reverend doina pastor sheke get lay rapture movie te ka hushvake ishi de loge tipo ko ye Lhothemi ko bish zam na tipo ko quality ka loge shmovake ke rapture tipo movie ne ikele sul chekyu you vivid memory you memory like you ye agiman guzab na zlek hamni thogila akim ka van ka vi tipo shbe pain market la jeje plus lek havna pak ma che plus la hi ka vi shbe pain ke rapture experience tipo ye he literally happen shingu ke joy it was na ashay religion kita ko ye Kamsa detail mta. Kemni mo hipo detail Bible hapa pa kyu katsvatsa. Ike zlek havina amsne chege shirni yipit potsa yim ksishkava. Ipsna new children no youth pastor kuma atsinpula. Aloke pushi richerme do years of tribulation. Alhou mtsibshe tiveke me koye kankasla mid year la. Disna kusasna ikuveke tipo experience shigyu. Ale there's no time to change your mind. The sun has gone and you've been left behind. Ale tipore kari le kinye ke nong chulo ba rona aike. Ale kivi kishi oi kilki khivena ngena la inokuto pa amona pa ye tipore chulki lo rona akakam se pa rona takes us back to reality. Kucho tipolo ni sa silotske. Eke di tishi sa su yu ke ka umlave ke ko tribulation la avec sa akapna la sa silonkyo. Eke Bible hipo ye nyo akchuma Pika to lam ke pau exact date time tipo dol hipo dol ke tipo ye Alhou Jesus Christ na pivike to
rapture zala ke kemo kugo Alhou kupiri na tipo ko yenyunge hipo zala ke tipo ye pitsamlai ke mo adogolo ke ko na rapture e va ke na die rapture azala ke na tsbo vegila dia anga khicha tipo at least common sense le tipo itvange joy la tsbo abit ka tipo ye pana normal delivery lana ba dia cesarean mishna ke tono dia ngoma anga shipsa venenya azave sa venenge anga yekirve masake the rapture irrigit kawete adokshak mo na adoloki sasa japi tipo le lunyake tribulation aloki bishin tsishka watsa bisna isna aboko agjo ning na kapsan shaki the millennial reign of Jesus Christ jisna ampe ketonya aye thank you ibna ashikotsa final judgment or eternal state dia ishela you pastor Nivukhu executionani ike yudo tipo millennium ampe ketonya laki 1000 Greek zauri kilos epange tiri ketonya laki pisani in the Latin word la saranke 1000 get bolo chileni ponder shimoni ike second coming of Christ ko alhulu Jesus Christ aturi uke pe anga shire ne shila ina pana akinyu ko na kungusla mid air na pana rapture tim punya na ti akinyu rikilna dilna hut busna ampe ketonya kangu tipo kita tipo hesa tsanye spirit atru resurrection rapture the first resurrection pankia atru nga ashikau tikma dolona ambe khatonye jisna kana yipitipo ri geta shitsani hamne pakyu no heyam zvishi khatonye la kepi bimlai bishaba kujesla alorang khatonye la kya azla kishina azla khatonye la kepi ke mzvishi ambe khatonye la kya ayepirin tibam kumokepi bisipi pakyu tipo akamsa kutoma anye tipo golona Akimsa chipikiu angimu nyungni timasa kiu ye bieksu mku akihedo laki ajo chihilana and akoto no kinyi and a zinle ye baba kilo ututsugo ampe ketoni laki verse kinyi lana verse zingi nong na Bible saragi me la peshubna kati verse so do likigele Revelation chapter 20 verse 1 to 10 verse 2 to 7 dolo 1000 years Thank you, ututsu heba tsani. Ike timikono hu hibana nglokum sa pere velvi. Ike mo aloye kile mo paye kushma ututsu paye mtsmishe tipo period tipo pana atsala tipo gita tsiba tipo ye kushmo paye bibe pa mo nenye. Ike mo paye pa kimjila ki apsna pepe pa ngebi ni tipo la pepe shani. John nyunguna itadura ishmu watona kari nyunga curtains busna drama shingila ye music sma tata shimna ti curtain zip ishisa suweb na la nyunga upload shena shla dishma zip ne chegala chege disha akiko hola la zip shi sneme shena ti drama hut shena shla ditwe John drama itu ki tibota ike drama ye ona agle shini Pika domo to shla chubo kimo John ye tipo drama alhona vision pass ki tipo ye drama la ki te paplo ki pe ki joy ne izuna tsvekim ne piketo atsa pikyo wala symbolical figurative descriptive agola hamie angshu agaha ti bangimo tipo bangim tipo wala ki mi skyo taken literally tipo pamo tipo wala ne betalma saki bure bx akule ki pe paplo tipo wala ike John hipo itul kyulo John gazed into the future. He is privileged to see the glorious day we long for. Akimsa po alu kivit salati no rusho pa kihu alhono John britwa itul pege. The day when Christ will establish his kingdom on the earth. Alhou kumtami ko ye alhone igana kanyim ki tipo pano khajla khamom tha igem nyum kapulem kono kujes pa kiu ye pede ke atsala tipo lokuno salala nire tipo lo ilol piano pi pa kiu sala tipo kingdom. John put John saw a city like I want to go to that city but I can't go to pay you. Tipo ye John na bani tulki tipo imagination ali tipo yakuna I want to go to that city. We can't comprehend what it will be like to see Jesus face to face. Just like he told you, like kishla tipo ye bimlai, nim bimlai, num bimlai. Ikemo. Just like bibe pa inke pa ye irinay tipo de ni wan smisha resumi.
first coming initial begeto atro pana irikye anga laki ships the manger na bunusni irpani akini pana irinkele ye pa even he anga akuno helpless baby le timya ay kana pa alhou nga Jesus Christ bi thagya ye akkauna pawo faza bo ayusije pa khona mithi mo ke joy in a lowly quiet ikinye you even he to bala discipline ikepana akini derinkiwe he will come as the ruler and king of all creation kakamisho akakabi herenani na alloy no you the peace that has escaped the world will be renewed alloy no you alloy kivi ayagla kahaven akutipo tsichleni herenani ayaga hipo achipina khasbe akutipo loko no yagla khurju kutalo kono shtunnya ayaga tipo lo aki kushuka hapsna achibi khakashinkyu Bible Millennium Kingdom hipo ye aje kutata SBAPB kimnit polebe shilo ktsmonen kimka laki nish vetsincha kiye Matia ke the chiruto kum kutachila Jesus calls it the regeneration le there seems an epaka the regeneration ambe khatoni kakit bakabsna regeneration ipitsain Apostle Mikako ake do kutajo chiruto kula times of refreshing alok wono khabe ne e wona kainai websna tibui websna alok wono skito poshning kepi times of refreshing epi ex ake do kutajo chiruto kula kain verse mukulakle phila the period of restoration of all things chupo shiktevets gyu ye dibole timhipo alu moveki timhipo nyana la dibole restoration gyu dibo dolore millennium hipo apesna kimiskushani efeshana ke dola ka je chirla an administration suitable to the fullness of time ibitsani kona jise ringena alu kono pana irikiti ko ambe keteni tipo ye e wona alo kiti ko do Christian ore ni ko ru choko re ni we khanye na khabasai Bible ashe katsa hebepa kyu bokala the most ona bilusa kutsa ji kyu ye most controversial ye millennium ambe keteni la kyu to khodoibe te ine kyu ko na ka ko kem ne be pa kyu Egon hipo piusakyu convincing you odari panna egon short passage lana tsbepatsan egon jileshlo hebepatsa mo na atkhudo kloti lakilana egon abe khetoni kangi tpatsa pepa itulo data information khot laloki vechonere hipo jikhetlet vethalo tongu bikhatongi tipo kushok sbishjengi hele he panna egon jile information kana rep namu Lhothemi researchers pona on a topic hipoye on interesting shipsna kushne baye nina alu kono tipolo wingyu like kihu dimikutom ne hipo kutogzi PQ yesha jeni ikihu akakam sukutom view panana vetalge tipo kutom skew ani ike akau view lol vren ena nye Protestant view Protestants ho view lol saren kemo ishi dolo development kutom ani ikem ne tipolo ya adobe pshiku shimo veni Hele hitla kyu atruna him ambe katoni laki kangulo ampo laki na kumsuche kyu na pre-millennialism bani ampo laki na post-millennialism bani ampo laki na a-millennialism tipo view la kumsukwani ike hipo yeshlo kutsishkambo ke kim kitila timna kumsaki tipo la kitila hipano view hipa kitla lekana chene ningu text ta ilo vikyu shneni ike Pre-millennialism hipo ye ambe Akheu katoni laki literal time period kuchona Alhou na iripusna kana nyimki tipo lapano ngakupsukutsani oldest of the three position initially post-millennialism a-millennialism pre-millennialism ke pre-hipo na the oldest epi kakukim hamne pitsani Christ will return before the millennium Ambelaki katolaki kampisu jisi irvening Akukuho the church age will continue through the great tribulation and suffering on earth Akukuho he akyu yevejo shanen and pre-millennialist hipokona pilchekyu na Alhou na panna pilchekyu ye
Jesus Christ iriki tipo ye bai kamni irvinen zle kamni iriki shvinen tipo panang tipo la kumsukwa jingi. Believe that the present age will end suddenly when Christ appears. Nini te kha yu pas hi shikuju ku do tribulation de po ishi chips the rapture ships the jis irinki amber khetoni kan ku tipo ye zle khavna irvinen ku tipo pitsanye. Tipo dogolo kila to mo chimo na kha kimi panang ye khakta la klub to masanain. Ami kuchomi ye khalvenain. Drassaitanie kaktsbekvening epipani. Hilehi Jisna irikela abeketonie he pre-millennialism politique qu'on a pas qu'une Jisna irikela aloko no pana initial vegeto he will restore pana aloko no alokivi ikinhe alokivi Kikimiye gana gitu pokoknya sepana sesles resnenya. This will be a theocratic kingdom. Nyung na ite democracy rule nga gitu theocratic rule. Alhou na pana ambiushi Alhou no Jesus Christ na ambiushi na pana aye bengu tipo zat. Ena pana wadi. Ena pana who died in Christ is raised to share in the blessings of this time. Kuna discipline TV na pana wa khishne tobsna kikimga adoloki po kikima za la sulun gibi bizani. Akini mpoko na pekyu no post millennialism. Pana na pichiku na Jesus Christo ye millennium kauna iringu po bizani. Ana pana ma una ye ambe khatani hipo ye his stage laki period laki ado tsikule tipo papio la kimiri tsanke thono kuchuna alhoya apampishi pusna iranda paye kanki tipo pulchemo panangye. Not a literal 1,000 years rule of Jesus Christ. Dito na panangwe pulkushani. Hele hi panang pokoye. Panang pokoye. Jisiye. Kanan kimu apampishi na iranda kanan kiti ola panangye. Awana tebe pulkushbe pamo. And I'm better hipo millennial kingdom hipo ye kupule miko alhou kupule miko pa Kukuphuu and pau kupule miko na panauda aye benen bitiko na kimiri putani jiratoku century and jirata century la enlightenment ere tipo la industrial revolution ere tipo la comes a scientific developments ko comes a ere Darwin theory tipo ko theory of evolution ko ere aka hola comes a progress ere ayere kitela alo veke ike he post millennialism kumsi khapu chekem kona kumsi kyu no panang ye alo kono debole la kyu hipo ye ti alona ka ki tipo bochon la cha ke tipo hola ka panang kumsi tipo do lo ilo kyu shepe. The world was getting better and better. Ayere na alok tv tipo picture le lo veke le ye ikemo ko na First World War, chiritoku dole erive. Tipo na muku century la moral timi khalo haya. Egona akoto na timu moral life. Egona alumuki do shive. Nazi mi gona jim ko kumza hkiptiku shive. Second World War eri. Tipo ko eri kele ye. Hippo view re ikin helo. Eri parang no pichiku tipo re egona Arjish pichiku tipo ye view hipori it diminished. The view wasn't view hipori ona akum to shire kumsiku tipo la kumsukum la veku she tipo shela na millennialism epanye eke hipo ye century kutu bidila wangi Augustine and timi kutamiri hipo view hipo la puto be patani eke hili parang no pa kuno Heliri padang ye jisiye kuchona apambition na paye kanyi kiti pola puto hos jamo. Imna ka has symbolically keep kiti pola puto hos jengi. Ana pana wong na ye future millennial rule to come tipo pana ngo puli jamo. Kem pana wong na ye
Alhou no Jesus Christo khshle to vekyu ascension of Jesus la tili no hutu puzna jisi mo ke to la tipo dolona ambe khetonye ka kyu tipo lo panu ngam siku kyu shanye ana panu ngone ye nyu ni te killing wa ngena nyu tipo ye nyu ye ambe khetonye jisna ka kyu nyu tipo alo kuno dolongwa ye kyu tipo lo kam siku na anye ko na panu ka kyu ye ko na jisi ringena kli ye vejoi kupulmi ana kupulm mo kam su khshli to venen ana kupulm hona akhata khala alo no kyu atsila alo ko na alo venen ana pulmo kim hona akhata khala final judgment and eternal condemnation lo venen tipo pulichye hiye pik to hekto vegem na panung kum se kenya ke kyu kum Sütsa Jesus Christo ye panaga nguno kagna irvelvi irmovelvi panung ye panung kum se tipo lo pisipi kanye igem nyung Christo mko ga nguno ye aviu kose tipo kahage nyung ga nguno ye msmishe bieksa akedom ku ajola kilana chigla pikikulo Alhou no Jesus Christo ye amperketo nye lahi kangi nguno pa ye irneng putsa kepi ye bepatsa nye hilihi Hilihi kuches sra kimiye no kuches le jusul nani ikemu srmula kimiye hilihi la jusmi khinjanye hilihi and I saw an angel coming down out of the heaven having the key to the abyss and holding in his hand a great chain hilihi John chapter mukula nevejoi amberketo nye kangi tipo kam slevejoi lo reveani Akizu, yebe pa kyu tipo le reflections mo ve pasne ike John na fresh narrative hipo start shitsanye hilihi Satan wo Kukuphuu kini the beast and false prophet tipo ko pa kapesna I'm levesvekyu revelation ake do chuto ko gule pa kyu tipo rolore connection sis lore hipo chapter and hipo verse le kyu shin shaye hilihi Tra Satan ye amper katonya la hireng no kata per kevene ye tipo pizzanye Satan will be defeated Tra Satan pakta kim shi akaka pepusna aye khalatim ho bishik shikruja kyu tipo doye paye kata per khina kyu tipo dole irvigu shi pilanye kuwilimda la atsilana kadu pese repusna bottomless pit la heya amizik mo kenye helehi bepa kyu tsa Tra Satan vesvikyo ahiboya amizik mo pusna bottomless pit. Ona aboku kloro tipo le vesvikyo tipo pizzanye. Helehi Satan ye vejoi amle vesvikyo shimonan. Kim Alhou no ta ashekolo ta pakpre in a shilip vegetoy chapter 21-22 na piwonya pi in chapter 20 verse 1 to 10 shela akyu tipo concept le nya pike ike. Helehi Satan ye Alhou na itay katape khevenkyo azasvebsna katape kheven bound ikemu pakpra ashikola ta utlaki paye iderinya pi Satan ye ambekatonya laki rengu no katape khevenen Satan ye revelation akyo do churkin ajotukla pilkela atsla na happy you cast out of heaven epain and itay ye paye cast out of earth ayirla na happy you tiponi meti pilanye Ahibola Kugalim vekveki ko and Agul Mukim Poga are cute popas Pizzani, Jude Ake the Zola, verse Zola Pig like Lit Lingy. Verse Kinley Klaku ye the dragon cook Katapekvagena Gisina Kani irrigate the law. Tra Satan, dragon, Maya Ajekta the Lapetatsa, serpent of the all. Here, Eve Pishkevekyu, Eden Rutula Pishkevekyu, Hippoko, Ajejelana Pizzakyu. Dragon, ancient serpent, the devil or Satan, and they will be bound for 1,000 years. Ike, Hilihi, Timi Pishkepia Munkirango, Alogona, and Berkaton like Jisna Kake the law. Alo kono tipo dolo
Alhou sakimla kum iperipia muinki uno drasa itanye kata be khivingu tipo zapitsanye ambe khatonye lakit khauna drasa itanye ningno verse chu khakchi de pirki le tulani ba ku khope kyushnye pick to hek to vekim hamne ba kyuna Satan Kona Jisina Hishli Tovekina, Cross la Tips of Hishli Tovekina, Dilihina Dras Itanet Zabe Kiviki Dushpepa Gipi, Tiripisipi Pekushagi, Kushnepaya, Saitanian Ujlangim by New Show and Come like a Kupulim Hoshoye, get Tiripisipi Pekushisani. Verse Bidi Solo, you know, Pilaku. Jesus Christo no ampe ketonya la ke kainkyut bola saints bakut ye believers ko kupulem ko pau akka tipo ala ningu paulo silunguta za tipo pisage hilihi akka pau akka ala ika kyu relief bapatsa on which were seated those who had been given authority to judge. And I saw the souls of those who had been beheaded because of the testimony about Jesus and because of the word of God. Hilihi azatsupusna hakta la kai kimiko konoko kya epipakyu tipola hamne pakyu na apostle mi pana chirikini shari velvi pani hamne pakyu na kupulmiko konoko na Kukuju show tekipusna putolgina dimitipa ko sharivel vi pizzani. Panong no kuku sharlo ikemu. Panong ye Christola abe ketonya alo kivit khudo tipola. Alhou no Jesus Christo na achpi khakta kumla shakulo. Panong golo ngonkyu Jesus golo assistion mlankyu sa tipo pizzani. Tipo golo da John na hili pitskulo kunoko Atsa kivyu gengu no ena Alhou akupule Alhou show bukhi bekyu gengu no putugo ne tivekem ko panangu Alhou sa mlamu kiko ena drasa ita mlamu kimiko Alhou na panangu polo khul bekyu tipo tsaye pepa tsaye John saw that these souls come back to life and they were in their resurrected bodies. John ni tulkyuna kona jisra no putuwa puzna akupul regno putuona alo regno TV game ko yapanu ye apempi hipo lana khishte tulky tipo itulky shipitsani ana panu ye ampe ketonye jisna kakyu tipo lo bitskyu shani Hilihi verse bidlanyu like you law martyrs bitive kemiko panong khilana ning law kichek pe kivitsa kyu ye ku to kyu dogolo ki nono ina sasukusha la re pinamu ning ye panangu wo vekyu kare ning zu no tive kemiko Hili Bible na pizza kyu ning zu tive kemiko panangu khishle thokyu tipo pizza kyu ye no ene irengu no confidence laki ina ikupul gauna ina putho kyu tipo la panangu khishle thobus kumgal ketoi no ngiri alho na kumhatsana ngiri kukuma atipo lo ngolne nye tipo hipo assurance hili pisul kyu lo no ene ilaw hipo kukumatsa pilwanye verse pungula hili first resurrection hili Alhou rengun no TV kemi ko panong khishle thogyu sa pizza kyulo hina first resurrection khishle thogyu atru ning hili thulagi initial veketoy kunoko na panak kh akivi rengun TV kena panangu ye Alhou na ampe khetonya ayepikyu tipolo panangu khishle thogsna alo kuno tipolo silunye ana panangu ye
Hili kuches like he refreshing shiny. If we die with him, we shall live with him. Nhưng no paula tena pa ye, nhưng no paula khnani. Nhưng no pasa sina avec sa akpna la paula putona pa ye. Nhưng ri pana akaka ala akirisha ala puto kila nyiri paula putona nye piutsa tipo plani. Ike. Nono ina akiti nizu martyrs ko ipanong ya atsaki ona tivekimi. Maye Iteya reference aja ko tsmungki mo ainle shiritim gutom Alhou tsaki ona tiveki me ani no ye nye tipo wala na shang mo velvi ikemo if we die with him nina Alhou gola tikhaviki tipo tsala vejo tiveki dilkim mo kemo no no oshiplo no no khaikyo no no atsala kipets no no ngakyo aromi ake do chiriki ajola kila Kini le pikela Akheu boya Akümllagho shiri khma saipi Alhou tsana pipe pa kyu wovekyo ploshka khawlo ye Akümllagho hiboye tsidiwoti hekbusna mekedo hekana berry besna Akümllagho shi aji zekyo iteye Akheu boya Akümllagho shiri Allah sirle pike nona ina if we die to him ina shinshik tarep nam ina kumsarep nam idibo rak sikhola khiven ina tishvena paye nye parole khakhan yu za dibo ri pitsanye verse bunglo lihi the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Khishli Tokyo Atula Biveketoy, Kupulum Polki, La. Ekem Tivena Akimiko, Tivena Akimko. The rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. Am Perketonia Disna Kakyu, Tipo Kashakamo Tolo, Tivena Akimiko ye Khishli Tomunenke. Get Tibokum Pola. Am polakina kuna kagna disip pula kena disip pula pesna kuna ko TV kena and akinyu no disip pula mo kemiko he am ko kini panong ye hippo atru resurrection panong we tokushimo nange verse sola Blessed and holy are those who share in the first resurrection. Kuna aturu khishle thokilo sulkina panungu ye mga. The second death has no power over them. Aktia kinyu diye amizila pitikhingu dipoye panang sho ayepe monanye panang sho ka monanye but they will be priests of God and of Christ and will reign with him for 1,000 years. Kuna Alhou ganguna khikena pana ganguna ye akitimu ishi kupulum potivina akimko pana salamu mugakyu kushne paye akinyu resurrection khishle thukyo akinyu lo pana ye kakmha ala jisgolo ngovenenge ana itenyu khmiko mugana rapture le sulo ye nyu ye dilihe damu nyu ye mugakyu atipolongo lenye ikemo kuna jisu puluche mo kemiko ye ite shagna kuto shagep namo alokono la ilomlakyu tipo tsapitsanye nyuna verse ni la ishipi khikit khawye tulakyu ye satan ko khopevikyu shi tulanye ipuzna azu khatape pa kyu am perketonya laki jisna kangire uno pa khatape pa kyu ko khopektivene nye tilehi satan ko khopevikit khawye paye palo ya kilim pike paye tim pishikhiche kemi paye tim shikujnya tina palo kumse tirauno korona pa ko khopevengena paye timi pishikhinya pa kama hutukushne nye tilehi timi kuno kona khapikina panang law Satan nata ideshlo panang gujni irikyu lo akjuna panang ye
ta Kukusü tekimlerine Satan'na ideğibne panong uzukülo panong yeta glihi ahnele ideologikü tipotsa biçopotsa ne Timi hiboye igono vekvekim timi kihu Kımsa kim şipus çedo sasukuşol vekü çilvekit kavri paye ideçliyo Dra Satan'na uto akidiu ideğibne pa rujni irikela pa tipo tekimla vekütsa tipo pitsanye Ultimate sin is not poverty or inadequate social condition. It is the rebellions of human heart. Satan, kikihili klakiuye, akhnya kuchoye, la, akhnya Akheu kuchoye, avec sa atoka, akwa hola akabna tilchikumo, ikemo timihipo mlona Alhou. Sasna alhou tula alhou sasna mujoshle ainshikyu, alhou sasna ainshikyu. Tipo na akhnya kuchoke shipanye Satan ye o no enemy overpower him like ikim paye no enemy bishkhil kip kaka anye paye akaka o pitinyu ka tipo ipasbe pamo ikemu paye o bishkhil kip kaka anye ana ankam laveke miko manong ye tkha Satan na bishkhizla veke bishkhveke tipo le iluvanye Verse okula Satan na Akheu pana Akheu judgment pala irikyu ni klanye verse okula Akedomku ajotokula They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. But fire came down from heaven and devoured them. Ko Satan ko khopevekit khau Hiposhele ishipila kyuye Satan ya adukit la ona ki khopenenge jisna biba kyu kikla alhona Bible la mjes biba kyu kikla ye ado ampe khetoni la ki rengono jisna kavikit khau Satan yi khopenenge mu adok shak modolo paye tekveneni and a final punishment lake of burning sulfur tipo la pasiviki tipo pilai pizanye Hiposhele shiri Nhưng na John na pitskiu Revelation kako hipola pitspe pa kyu climax siatu la ki shani amizle vesvekiu tipo shalana khakta Akheu judgment the last judgment chapter mku la klish pikilo connection le pikila tipo itulnye ena tipo holana Akheu atsi ena ayri tipo khakta shinkyu zapi pe pa zanye Nhưng na Bible pelukyu lo ishitulanye Alhou Jesu Christo ye angala ki shipusna ayirla ire. Ti shipusna api besna pa na besna. Ewoda simple ala a bed of straw tipola papus be kikiu tishe. Ipusna papu no papu kumoke kim awu kim ten la pa mishim kemo apu Joseph na papu shipusna pasa sna kishi pawu Akheu pas tipo pas le ilope. The shipna grew to manhood in Roman occupied Palestine. La paye ambeshi repana apum la kishi turkiu ye Romina rakspe Romina Palestine ka ke tipo bocho dolona jisiye paye turkiu shi tulanye. The shipzna Joseph wu mijek kholona Joseph na papu shipna pa papulo tulbeki tipo tulanye. Paye timla ki shipzna pana khikulo timi khe lat khe butze akho ki tikhola pana ktsitse pana tim shipvitse tipona timi chiri kini lao shika ki pana pano shikatse ana akamzab kumla kutom shitse ti shipzna paye achpik boke bi pakan dem shive ti shipzna paye cross la yedave ti shipzna Bakhepo kumtsu orangno irangno tsvetse. Tiboko kumtsu shikupu irwa ke choy. Tiboko kumtsu shikupu irwa besna jisiye khishle tove kyu tibonu ne tanye. Ike the risen and ascended Lord Jesus will burst onto the world scene again. Jisi alhou Jesu Christo ko angai bi punusa besna cross la tivena khishle tovono uva kena. Payeta Hilihi
BXM Group Bagi Tipoye, Kuchoshi Ship Nungetono, Hey, Vejo Story Lucky a bit of popular Spain Shamoy. Post pre millennialism, Panaka comes the back, you know, car and a ship river and a shiny banny, Irinia Pepani, Irin J Pepani, Tibuco comes a pitch of what's a bangy. New lucky Timasa, you ye. Q Charlo, Ikemo, Jisuna Pipa Kyutsa, Tipoy Shipunani, and a Panakishi Ire, Panakisha Hushlet to Uvekina, Tihutoi. New couple and post Sawin Kutsala Tipore. Ani and Irene Pizaki Pitipolo, Nonka cum sit tebecum sulpin shani. Just say Takimiko ye, Akam sits a hipposho Pukibe shipsina, Pana irrigetoi, Pana Hishlet overgetoi, Pana Alhou just Christian acti techel vegetoi, Paye Kuksham Irene Putzai. And a cotton PXC by Q ye. Timi Kukuphuu Hona, Yona Richerime, Shikuja get Hodoni, Bepatan, she iku, Nona inna. Kukuphuu like happy, you struggle, la persecuted as Christians, like Kukuphuu Hopi, you a persecution tipo Lomoki do Shani. Carry you ye, Kutoxish tipo, Ali Lumovakim, you might add Doshak BJ, Adoshak Mopnaka Hitcha, Tonokagi BJP government na openly. India city kutom lo pastor posh kuju couple po hekbukhyu did get persecutions ko tipoko take having you ye ningla irinpem takim tipoko kum ningla irinya pe ikebo alo sahibo no nishkum to tsakyu ye nia ambe khatani la hikanan ana mugana no khagani sas usholna man no tv pinamo o desni tipo ye irola ankip tipo bible pitsanye ana tiranguno Kukutoki dogoloki lo ngalo la persecution kukutoki no sasukusho lagalo no ye kilam otisigi moke no ye epalok to win la oh choice tipo no kuto shangi choice what are you choosing the post view the preview the millennium view tipo ko yona kuto moe la bible am sibishe fagi alhou no Jesus Christo ye am perkatonya la ki no kana nke tipo sibishe ovile fagi nyonga tipo ya avi sa ki ka ke choi e kemo hebo am perkatonya la ki kana ni pyutsa bya kyu ye no ye nye choice la ki mlama sanange atsala hebo igna ni putsa anna no ye nye kile putonenga no ye nye kile uvidenga tipo no en ilo tipo challenge sirtsanye. The victorious Lord will surely return to vindicate the righteous and judge the wicked. Hili bieksa kakula pizakyu ye kukushare pinamu kupula bikoye alhou na tokula ala sasuning ana akhnyam koy shikukushin kitipotsa ye msimshe ovile pizanye nona ina he khaikilana nona ina he khaikilana new ka tatipo shulma sananke Bible recipola Kurengo nyung kumtsi atono Christo graktas la puto masanani ena putata na kümlla pankeno kivikasa kiklono itul masanani pe Zlek havina amsne chekeshi ni sasi kunyu ga tiri na ni luktom lai ni lukto be agmasanai ni lukto be agmasanani he am beketo ni laki millennial rule hipo nyung law Bible let's be to reveal the full identity of Christ. Alhou no just Christ quick and at mom smishepo identity by a hippo kenya pupetsne he bepatsanye to give us warning akinyuno. Nyung village show at salatipo chenkenye as ktikinye. Kratas latipo ignan putsake no ya as tata adopo kilo epipitsanye. Atuno to give hope to believers. Kupulem kovile artistikive low. Kono no Bible pituvekena azala kena testimony tsike oviyukla pana Bible hangibi ikla Bible hangila ya hili paw elbow na hitula aukinjo pa ya pen mlava panye ogujo nila iriki tipo ya kono paktakyo BJP government ni representa as dangu pesno no gujep kit whatsapp amoke egem atsala kipets every day as a believer we hold accountable to God nyunga alhou nyek tela nyuye putho pesna baw kaktas da putho nya pike joy ikyo atsala kipes ogujuna
Ailsa vechuna, amti vechuna, ho vechuna, hi vechuna, ni ujachinye. And a nipelo, atzala tipo irikila nipelo, amisla, pushta paye, pa, drasatanye pailka, amisli, lunshamoneshi. Amberkatonye, Mran no Khan in a Khan tipo Lurepe, Amberkatonye, Jisakangi tipola, Pano Kuchona Kangi tipola, Angshungo, Avango Timingo, in the Itila Bible story like a pellicula, picture Jisungo, Apungo, Azango, Angshungo, Beriticum, Sariki tipo picture comes much away. Jisne Amberkatonye like he, Kangulo Tishim, Kono Kuchona Angshungo, Tishikam, someone cappy, it came. Kutoi aloi no kyutsa la shine tipo rushopu kyutsa pisa kyu viho kechoe. Ikihu nyungna he nyiri hipo subject like expert mo ke won allo shipik hatsum lava ke ikemu he verse chapter mukula pisa kyu ye ovil evla warnings ne pisa kyu viho tsa. Akinyu no ye lajupo ange artist kivelo. No akivisha kyu Kristo no putu kyu no Kristo na aza kivisha kyu no Kristo no apu kivisha kyu. No ku alongo ankena tipo no noi ortis kivelo kim achipishingi tipo lo pokap salma sapki tipo pizanye olauna avebu shakyu tipo doke. What is required of you no yenye atsala kipes as if it is going to happen now. It take havishwinya kiptoi la it take havishwinya kiptoi warning hipo julma sakepi Alhou na awu kimte vision na Mijets, pieces no John la pieces kit what's a pesna, is not he known loud in Lepilani. Couple me call. Just a Christian upon a toll gateway, no, Nirito Lene. New carpets that tipo status pan a new tanye. Israel me, pow, but I know all at secure, new Kurokona Akupulation of Jessicapi, Hakulpi, Kshalvakena, new ye pow Tim Hoke. Buying Kivemoke, Tirana Atzala keeps the new choice. In a Kishaka Tipona, the Kinanimo Sama Sagetona. Oh, Ushvani, Shani Pitbo Sarno, you are lookish pike Pukahai. Couple of Hoya Amlo Saki Pukahai. New ye, irregular Kushwich like Tipo Pit Vanashi. I'm Bill Catalaki Canan, Tipot Kauna, I'm Miss Atsu. Kakula Penny Bangana, the Ishela, Akim the Pinenke, Kakula Pepusina, Ikimla Pastibokums, Yepipakitbo, Pisana. Hilau will be Nilop Nipanke, Kutalo Kunozakia. New year Alhokum Tamikotoi, Apaskapna Nivisaki Kai, blueprints Vake, Lay. Hilana Bruna, Burma Kim Le Pinky, no Hila Philippa, no Burma Kim Lipim like Burma Kim Lana Google Map notes like you, no Kitlam, no turning at Vinapaye, no yet no Kumsaki at Palovim like full map Tipoye, Principal Otsvatake, Kapulimico, New Miss Simone, Pukapta and New Miss Simone, Ikemu, Alhou at like Vitipo, Alokono, Shihina Q, a Caskinil Kahaven Yepe, Alokono Shihini Kitipo Allah. No, in a clue sharna paya. Atzala kipets the old choice, you choice. Tipona, Pokapuzana, Kishetena Hlo, and a Kumraku Shilo. An eager anticipation of the Lord's return keeps us living productively. Jisiye iderna yiputsa pitipona no tebe Pulukuvechona, Atzala kipets the productive living. Near Alorana Alashla, Nima Pitipocum Sere, Adopots law, Picupulum Hawkins, La Alatepoxajizane, Wuveculo, English Hilia Azala Kikini, CCTV in the PQ, Azakini jogging ship, Nevejoy, Azalaki Assassination, Davepne TV. Paye, Tipoye Patsa la Epipaye Mtai. Nikola Hili, Koira, Kim Hamie, Panon Axamipi, Nivile Pai, Azaki Pai, Azatiboye, Paya Armedo, Atanoco to Choki, the Vechevna, Paxau, Nikukuamilia, Kimile Shipe, Nia Ankasa, the Vechevna, Italia Alocono, the long wine ke, Ampel Hope, Vechevio, Azapane, Alokish jogging shakel, Nakavejo, Yanguli, Patch, the shipna Pai Vejo Tivaki. Akheu Msaki Kichisa Pamo, Kushipi Kichisanya, Ikemo. Adsala Tipoyo Gogelam Take, we do not know when. Tirana Adsala Kipets Msakoko Que, Timim Sakilo, Alhosana Pake, La, Tim Sakilo, Ekemo Awash, Riptwingim, Alhuyam Samasaki Joy, Igio, Alhuye Te Opulaka Ketoi. John chapter 4, verse Le Picala. Good Kali Hupon, Gisivilla, Nikki, Jisim Lanka Binjuke.
เนี่ยน่าตัวมองยิราซิมเลยคนเจ้าเนี่ยเยรูซาเล็มล้วนอัลฮอมลันเกชาปีจุกเลยจิสนับกิโลมวย You will worship the Lord in spirit and in truth คุดจ้าอันเอาหุ่นนั้นอัลฮอมลันมาสับไปอาตุจิฮิปโอเย่ไปยาปักฮิปโอปันนับปักวชิชิกิตุจิมกิวปันนักมิสกิวนะปันนับปัจจุบันลงไงคิวกุตาปันนับออฟฟิศลงไงคิวกุตาปันนับมาร์เก็ตลงไงคิวกุตาอีพสินะปันนับอัลฮอมลันคิวอายกุตาบิคมสกิมคุโมยเกะคุพุลมิโคโนนกิชิเทฮิลิโลกาอินกินะปัตโตออฟฟิศลงมาสะมาร์เก็ตลงมาก็มาสะโอคิบุลงมาก็มาสะโอคิมโฮลติชิงมาก็มาสะโออินพูลติชิงมาก็มาสะโอเทนโลก็สัสเนติชิคาก็มาสะเอเลติชคิวเวชูนะno choice achip shivi ki vechona productive life khul ki vechona irin ki rang no ye msake ka ke ningo amlo ki khishire alhou na irin ki tipo ni la shopo ni la pie vesculo tipo la mlasere khana ke ma ki shin no lopi ke pulim ho kem silaw alhou za hipo ke mra tsani ke ma ki shpeni ningo anya ki he lopung ketela penshani ni ngwa thaki ni ngwa laptho ni
Akheu shigaki shini khawku shini Alhou zalaye gogela ninkunum take Alhou Jesu Christo bimla be apu Alhou kini tanye azala kipe zla ite ringe to ikum sulore Alhou sumsaga khslo o nono ku kishekina tipo kikhilana o khla khakta ignenke dauna akivi kishlo atsla Alhou sasngongi tipo na kishlo ana kumrakyu shlo nyu Akheu shakirin shin igolok shakaki shini Ambu jiso oshkimte Ambu jiso oshkimte Akheu gıza shimona ni belo ni pasi titsbeke oshkimte na Amlogime Kukuju Sasukusho likela Ndimlo kasasha kela Nipelo avuzpe mongi rengono Nono zapesni kumratske shkimtikyu pesna otsanye Ampujiso Nono nikimpike ampujiso Alhou atsala kipetsla Zlek havina Niye khaklu itulungi takmoke Zlek havina timlaki example switch ki vehukumoy Akhla timlaki na tolveche kyo ye Zlek havina paye bokhukila paye tolveki kumoke Ekem atsala kipetsla in a Christo mi kwaya Pekti na khukya vechona ampujisa Nekmakyo alongon lenke Ampeo No John la pièce sikyu simishe ni la pièce vetsikyu lo Amizanye and atsanye putsake. Couple of Hongono ye, no tol getoe, near Amlok Sakaki Pido, Nimloshkum Totse. Nina Nimlo Sagulo, Nina Kukuta, Sasukusho like you law. No Nimloshkum Totsiki or Shkim te. Nichtis vegulo. Nina Kvisha Kulo. Nina has Pishvikus Shadow Sasukusho like you law. No Nishkum Totske. Ambus Nina Shkim to you best otsanye. Niu akupul ghzla la niplo kilam artistri pekilo. Ekem nipelo pukaptsal pielo. Kuku sala sasukushole pinam akivi piti alokutulo vesul pielo. Akivi shikit polo alokutulo mamzul pielo. And I'm pujus and I'm pekatonikal kilo niplo glisul kepushire. Nirik totslo. And I'm pujus at say new shul pielo. Alokuna atipoye new shul kepushire niplo hul pielo. Ite high cupas. Ninachim shikivechino. Huku irinya kulere akivina nyushnenke tauna ishi akivishi khakyu yegib de tipono hukulo sasunyenke ona pukapsana atsala kipetsla umsa kokokoi osumsa puzna atsala polu enakmakyu shulpeni ambu so oshkim tivai kohirege mikum tsukmatslo ojelane khanke o kupuki kikimeki nyunkum sujub kutspenge jisujelane nikwani amen